Oh, emang udah dipas nama aka pilopar musayuna songan inang udaku bor pesongonon aka perdalan hirupi inang udah pos norak tutuat do mangawer asat tontong sudah salu nai dibagi tuan anak sinak kapan ni rohani inang udaku lahu permuru-muru akaya komodo kabau musayuna dan inang udah songon mah hasa dia takku di jolo-jolo nama emang udah di kuri-kuri nama saruna putih mah ada lagi kegiatan marsait do pas ngurung roba batu tu jabu lama dalu kareta roba batu tu jabu au kadang pas ngurung itu ngoba batu ada Pak Andra ada batu tu au ay baba tuan ikku di bawah surakku bahasa nenggal ini tangan di bawah dokter narakku ahadu tanda narakku apa rasa diri apalah nalalau rasa baba dokter narakku apa lah tohoma lau baba tuan menikolah kami ale penyesalah aku baba tua anung pedang atau pembalan aku tu baba tua saya unang main ngoti baba tua parlas ni waktu baba tua di dalam baba tua kareta sianau jalan di video baba tua bohikku di bagai pikiranku si baba tua seleleng otak kedope di zaman di baba tua bohikku narakku tinahule kareta itu baba tua apa salah saudaraku baba tua anu pesa anu pemanaku baba tua anu pesa dari baba tua anu pesa laku baba tua saya mau baba tua udah masih ingat baba tua udah masih batu di baba tua kami PH pinopor muna pinopor baba tua di son hanya tak keleng di baba tua saya giat matu marsut 2 hari langsung marsut saya giat yang umur kami batua dirian rezeki itu kami batua saya siap subuh di batua saya kami pe selamat tinggal mah kami di son butima Tuhan kita sebelumnya nadong di teman di Boston. Bila kita waktu nanggan, bila kita cuaca, itu acara berjalan turingan di mana pada hari itu agak kawilamu mana keluarmu sudah di Boston. Di bawah borang mau dinanam. Gelma kami di dalam. Mulai berat orang main itu puji. Dapat tempat kamu. Bayi kami di haduan lama dapat toko. Bunyinya anak kosong. Pengaruh bangsa.
Buhay man ako, songono, tubalinggan. Doon dapat na. Ulaw kamu manaligani. Asa dari dia nanututon. Di dulu di Batado kami dulu di Terus dia sinarohan nalaw paborkat talagang namin yung nalaw maningganap kami. Ulay masalu na hamil bahan magiging ito dito. Laya matu hamil roh halingan na sa ringgap kami itong dulu na pagkakas. Tunang oras kami dulu namin. Pabujurin nami rotu julom Tuhan imalinnya na dilihaw ko di kami tiur niari terlubo bihai pasun ni daging keluarga ima di parsaruma tuaw ni ama namin na bostang di tongo-tonga namin ali di batama nami prasiro sumurung maulate man di balgani holong ng paspasok dinalaho mamakai partikyan of kami. Hari Sasarikat. lihat dulu, lihat panggabian, lihat panurasan. Ini ka kaluhuna, nanti di kalung di Tabatong. Sama lihat kami permusik kami.
Palma kodang lihat dia di. Madok hatama hula hula sitohang. Selanjutnya madok hatama bona tulang dohot bona niari nababan. Selanjutnya madok hatama tulang narobot siringo-ringo sitrip sinaga. Nah selanjutnya madok hatama hula hula nama hamarangi raja guguk dohot putar-putar. Selanjutnya madok hatama non hula hula na poso manang hula hula persiat na parjolo tapubolon na paduahon pakpahan na patuluhon sitorus na paupaton baringbing na palimahos siahan na paunopon tapunan. Habisi madok hatama sima tuani boru pasaribu Usau mai jakangan ujamian ma sebulan. Ya anak ni ujamian tolu ma gelengna tolu gelengna. Ya anak jakangan mengalap pun dirajai sian beraturi sasirkala anakna jadi sebagai majak kami alana moro di tutur tai mau bawa be jujur ngoluni opita na sakijangi opmangene dua ma yanak konna sarma opu sarur sarma opu jamian jujur ngoluni lo perlu jamian pasak ma dua manguraku patarak koni sudah tidak pernah ina si sila jutoroni manguraku Tu ma anak dulu boru dua dia nak siakangan merasa teman malah boru ni rajai boru raja guguk siapku tadi dikalang. Ia nak sampai dua, maraso tamon tu boru toang. Omana tak baru pon. Itu mah bawa dua boru. Ia anak si petul manang naau. Maraso tamon tu boru putar-putar, boru nerjai. Nasihat tanah Jawa. Ia tu bunyi. Ia tu buku. Obak mai bawa dua boru. Ia nak tidak bangun. Nak tunggulun. Pitu nak yang bawa dua boru. Anak syakangan mengalak boru nirajai maburu tapu bolon nasia siatar tubuh ma tulu bawa tulu bawa dangarong bur
Ya anak supaya dua. Lima sudah, dua bawah dulu baru. Ya anak supaya dulu. Mangalap baru ni rajai baru terus sejatar. Dama dong dope. Kurang dah tubuh. Tubuh. Sipai opaton. Mangalap baru ni rajai baru berimbing siap persuburan. Di bahasa otot tamari nasida dua buru hidup ya palimaon buru siahan ya tubuna dua mai buru ya anak sipayonom mangalak buru nirajai buru tabunan sian dumuli sada bawah sada buru. Jadi ya anak ya baru sekarang Anak sepudan ini bepat kamu jepit anak pada pitu ini. anak sepudan dang marha sawata dope yaitu buru mah buru syakanga marhamulia mah orang emang buru nami buru sekarang marhamulia mah tu marga lauli tu mari sida anak dua ada buru sepudan dang marha sawata dope. Mungo masude pinapar ni dabangon anak tidu tolu bulu tolu do parmai do pop. Soalnya mah jujur dohono mulut to anak nakit pitu ono marang marsohotan paron main onom hela se buru se nang marsohotan hela se pahupusan anak nasaw pahupusan buru punguma sudi anak paron main buru hela dohot pahupusan anak pahupusan buru nasaw lima asasongon natabu bigyo pahupusan anak sa pulobat pahupusan buru dulu parumain ma onom sada hela punggung masude tolu orang ma pinakpat ni damang so kani ma julu tapat una akara janami asa diurok rorok kami kenakon nang yon atau dot nalao mangalap dua anak guru juli aka pinakpat ni damangon molo tu ngadong penaiting ni damangon rade do hami raja nami nalako mangalade ni hamu molo tu ngadong udang ni damangon asa parbobo hamu tu hami kaunari rade do hami manggarari di mana mabain ada kita jadi di hamu na pinapar na asa udang gabi adong orang kata soso kami tapaka din na raja mga ribitahi do ng guguna bolo hal na ngotolo tuhabuna do nga tuhubuna karena sobit boru do iya bere ati ano boru bukan nom jate tapada do raja mga ribitahi do ng guguna so do minatwari akaw lauli bolo di jono din na baga ni rupa berengon ale bolo bukibibian na iko baga ma akaw law jadi roham nang gison jadi di tua be udah pada ketipu kayak gua hakatnya no ada gua masih hidup ada masih puding kalau non pasat mah bapak tua ada jauh dari Batam ada jadi saya lihat baik non baru terjadi jauh saya lihat tadi asal banget kami akan ada waktu takut teh oh Mauliate. So kani manang di hamuna hula-hula nami hasuduk bulut marga siopik di sorrono hami pamurumunan narong na di huton.
dia napasahaton na rohot lohami tutu merduk ni rohat ni borhat ni na tutuon di sialani matongan raja nami tulang di sona rom do patu pahami ima sama sakti nami dalam tangan nami mengurupi hamuna alai boleh tu soni pe na bui na patu pahami boleh tu masih bisa sampai saya patong giop pede muna mi raja nami boleh tu masih sirabe saya pasti pokoknya. Maksipololoan. Mista badua ma perligoman si borok di mata masih buat dua. Harus may tahu saluda di maroro. Sarahata ba dati? Sa di solo mang sa matubatiak mga pasat tayo na kaninga so sa dinami. Sa solo may tahu saluda tu magabian. Tasoy. Do tu namin na ibao do namin suli na mayuto ka muna do at tu namin. Murati nono namin dia muna kahaduli namin do yang hiduli namin. Di siala kesatuan namin muna di permoding ni amang udah namin on. Mamurati nono namin dia muna say tuat taman masu sudah akan ni ulah muna asa arong sikak nigat tiri na pinasahap mo na ito inang mulakpon di siara permoding ni mangulakpon dosongan na mangurupi kami sudesan hasubuton di papenamunay akka dogat tudo jawo kabirenang dogat tudo hahadul nabion do mangolo dapat ring gani tusi
rohana ko ito marahay pason sa labo kita marpungot at lumuhin ba ni Bartungata isa la nang dialam Tungata sa daamar tahulong iwata ima di parsorba doon ni amang guru nami ibukod doon muna rodo kami tulang muna maraga Manalo lato lang itong nasongon ini paro nami amang guru sa lugod na sungo paro nami ng kalingan jalan mempernyatakan kita ibubunya lamang anong do dibuk kami eme na berluduk asa suluk doon na nama doon kusungan nama dua asa firma pokti bahul-bahul persalungan firma tong di muna ibu dia nyamang buru nami tubuk manang apa pangamuan tong sumonipe orang supiga ibuk kami nakin parbuay pir doon na nama sungan hatay nama dua asa sikitik mana siapa hudung nis di rumah waktu itu sedia pe iboto ni amang guru namion Letak betul. dua naik deh Dua naik. oh po anak kin nunga bersada po guru nunga asa puluh tolu dua naik Oh. nah dua naik Kamu mana harus satu pak? kamu mengatur honda dua Harus satu lah. idopok kami on kurang seman kamu mengatur honda dua Sa kanan ba iso do nga sa kanan. Kagino di siman no sa. anggoi amang guru hamudo mengatur honi ido Ngapas beda kadang. olo kamu mau para ni umur nami tu dia mau mengalak na saya disi mara botak persauria nung hari pasata mi tulas ni ulas perdagingon ala yang gue mengulus tu di amatan mertu di Bataro asal hono nami ma waktu itu sadia pe ulusin nabi terpasaran kami si titik siapa hurung nesi rumah waktu itu sadia ulus nabi terpasar kami siat tulang amat dari Bataro gue pas-pasuna tidak kau dihan pasata tu mau amguru Bang na ulus di bayaran. Ini masih pakas daging. Ang dia matutu
kajang berita gabi kajang berita horas ihami akka pinagpara raja nami raja nitulang today akka kolong munay tak terbalos kami jatuh atama galamu balos limbar di gada sonari romami marsobat tua dupani raja nitulang do nat tulang walau tumpe olan 10 jari-jari pas 10 sada si malulung lasmar wani tulang desi hemat itu songon pada tua-tua
kota Sasaripara suang songinang dihamuna bona hasuhuton marga si hopping gawe tulang dison rodo kami sian hula-hula muna marga si tohang sialah di par sari matua do malang saur Sari Matua tulang sari matua ni si hoppingon alai hurasa dunga biga-biga dia nggo para datanon nah ganuk alai dohoton dihamuna saluhuk na pinauparni oppu pabalik jo saudi asa hubereng oppo gai non bolo kami magkatidakon kebetulan masuk pungan ni situmorang doon bolo among buruan na burjudon jadi panggiluan nami tuhamuna pinauparna torompa muna sebetulnya mulu dihalak batak nunggu mulai musi semua ada dihalak bataki mulu hamuna absura mulu si buanon ngari-ngari ngabe 10 dibagi 10 jadi mulu nasobal di masa pemerintah tak masakan KB asa borak sadaman no parpudion tuhamuna nabak kalau jahon napaturai-turehon udaon ni amang boruna kami umay kami di sisa 15 asa terhoan nok kabiakanna sadaman not tu si buang-buarne amang boro gawe tulang dung amang boro asari risan non boy pahot tamuna songoni mah kabiakanna bagi na muda satap gawe jala horas ko pasat tami jo tuhamu rajai akip pihatak ko jolo si kok masian ima pargeleng ota songoni may roha alana wala sok kalau dang terbatas pasal pasaton na duksi pulan non si tohang baru ben tuhidan no tulang urubo songoni may roha solo si kok masakam boy mah raja ni tulang pinaga anggo hatai boy mah sonari pasat salengkap ini na duminggan jadi songoni mak dihamu amang borunami ashudo margas hobbi halo tulang nakaning gora-gorai takas do dibihamu molohami ima si tumorang do sinaga ima nagabe tulang robot jadi disok kami ro disiala bokemu jadi adong di bok kami nak ima menamar ludu ora sipiritor asa dohono mason hata ni nama tuan nama dok asa pirma pokki bahul persarongan pirma to di musalu na luju-lujuma nang aka pangomoan songoni masok kata siap kami ima tulang robot si ringo-ringo sinaga
marsoba todo pamuna raja nami raja ni tulang tanah tulang so ni do nang natua dak sudah ina burun Yesus aku jadi balia dan sudah ina uhum nata pe sipatu paon naso sadia tuk soni pen tulang sidik sopa kodong les rumah otik susah dia pe sopa nai mararupok kamu raja ni tulang nami saya itu hatta mana manggohi akka pasu-pasuna Gabi. par musik nami pa majo musik nang Roma ami panoba tulang nami pa
dari Odon. Matutu. Pastornya materi baca pakai upasai. Jadi di son, di arah nami di Parmodin negeri nami on, dolok ku jatah ku berjodoh aja. Mulai soalnya merdokon, kalau mata di negeri nami on, dak boleh diambil nama buat narsan nyeroh mana lungun nyeroh. Alana pang naurok kocongani, soalnya macarana. Ya berekon, bekas tiba na manurat tu toru, tiba marbuluk tibijam, merdekai tu siamun, merating itu apirang. Matulang. Mana kemana piris marboru torok marbo pinanak marbo puri boru. Matutu. Iupan pola rok kotoni. Alanak pesok ni. Sarong golong ngiro. Oke. Matutu tulang. Di haro nabi takas do ima kubuk kami nak minum sangat na sungun borstilo nomor 2 aja. Tulang. Sakit na tujuan dari on marudu mari muna panggadi perhurasan itu na pernilai nanyo tujuan dari asar hono macam hatan na cucu na madok asar di muna hoki bal pasarongan Irma to din hamu saru na paparani lain nanyo julu-julu manang angka pengemuan Matutu. asar pinatikon hujur na totongan tapian mana tudia di hamu na mangalak kapaparan ni lain namin ang jumuro sa ringajon sa idisimamu dapotan pengemuan Matutu. songoni majoro taringot tu asasat nami sung nomor dudu murah te pinasak mamu se tu apara nami nababan jaro ma kondakta Marsyala may di parsari mautuan ni beremunon pa pumunon amang borumunon tung masalah situturo nami di haroro muna raja nami kerajaan hula-hula belas di ruang muna rakani di pasata mutu kami nomor ludu angge matutu nong didok munai kerajaan nami marludu ma di kami parong gabian marludu ma nang parhorasan tupau niat anak tanah mertua di Batari kami laos di pasata mudak kaning ulus nagajang ulus itorok rabu angge matutu di pudian ni amanamyon gajang matutu barita gabi gajang barita horat di hami akka pinaparna raja nami raja ni hula-hula nang Roma kami marsobba raja ni tulang nang Roma kami marsobba tuwa muna
tung 10 dari pa 10 saya si majujung soba nami maradupok kamu karaja nami raja ni tulang raja ni hula-hula las maruhani rajai adong soon dito ng tua daksudat purun ya sosakot jadi palia daksudat inauhum natape si patu paon na sudah dia tuksoni penno soba nami maradupok kamu tulang nami upung nami hula-hula nami asa doon masuk doon nama tua si titik masih opa hodong les di rumah otik susah dia besok pa namin mararupok ka wakatulang namin raja di ulo namin sa itu hata man naman goy aso patuna raja namin parmusik naing Roma kami masok patu adoban ni tulang namin hula-hula namin kaya mau musik na opat susik
ang ubok kami so si bubon namin ina eme na marludo Gabi raja na. do koras firma todi so nirut na dua firma toki bol pasalawan firma todi musalu na pinaparelang boro namin luju na kapamamuan so ni eme na marludo matutu dia mo at kahagabiyon ala disodo apalagi ibotokku ima hami hula na marangbi saya mati ibotokku Gabi saya na parpungan tu anak ni lain namion raja na. parpungan saya tu boru ni lain namion Gabi raja na. parpungan ma papuana papu boru Gato lurak. masuk tu ala iso tu ibotok pribadi kuro na waktu ibotokku Serta bima di hamuna hula-hula na mana-mana ki utar-utar. Halo. Sesuai nama biar aja na pare hita.